Tradicionalno i ove godine posjetili smo prostorije osnovne škole Milan Munjas kako bi uoči novogodišnjih i božićnih praznika pred kraj prvog polugodišta školske godine obradovali učenike sa poklonima ženskog odbojkaškog kluba UB. Ovoga puta naše odbojkašice uručile su poklone učenicima 8. razreda. Dobar dan, došli smo da poželimo novogodišnje praznike deci i da im uručimo novogodišnje poklone zato što su cele godine dolazili da navijaju za nas i došli smo da ih nagradimo. Ado, ajmo, da nagradimo djecu. Evo, prvo smo došli da uručimo poklon našoj direktorki, tako da hajde. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Evo, mi smo došli da uručimo prvo vama poklone za novu godinu, pa takođe i deci. Hvala vam puno. Ja vam želim u narednoj godini puno uspeha, dobrih rezultata i da imate što više članova. Hvala vam puno. Nadam se da ćete da nas pratite i naredne godine. Hvala. Stigli smo ispred učionice, da uđemo da vidimo šta rade deca na času i da im podelimo poklone. Ajmo! Ćao! Došli smo da vam uručimo neke poklone. Voli. Ćao, vas dve trenirate odbojku, da li nas pratite? Da li ćete doći da gledate finale kupa? Vidimo se! Ko je najbolji?